اکرانا زاگرۆس تیڤی ji dema weşana xwe ya xwebexa îroroj dibû pencere û numuneya vegestina bûyeran bi şîweyekî rast û xwebexş. Ekrana Zagros TV yekemîn ekran bû piştgir û beşdarî şoreşê li Kurdistana Sûrî dibû. Bi hilkefta deh salvegera damezrandin û xwebexşa Zagros TV nerîn û pişinyarên xelkên Kurdistana Sûrî wiha hebûn. Bihêz paya bûye ji bo daxuyanîkirina pirsgirêka Kurdî û doza Kurdî ji miletê Kurd re û birasî jî weka Kurdê Rojava em gelekî spasiya karmendê wê nakê dikin û gelekî spasiya îdara qenata Zagros dikin ji bo derfetdaya Kurdê Rojavayê Kurdistanê ji bo nerînê xwe û hestê xwe û nerînê xwe siyasî bidine xuyakirin di riya قناة آرك تي في. زباهي القناة زاغروس تكن وكوادري وسيرفي شغلت تكن ومواكبة وأحداث كل روجافا يشهد بيهم قالك سباسيا واتكن وسباسيا واتكن سر أفدر فتاك وداين قناة آرك تي في وعم تخوازن ساعتي هيجي زيدكن. وعم دبينن إنه قناة زاغروس فعلا تشافكاني كبو پیشیا سوریده و حتی وکا ایرو جمره تحمودشتی براستی و بتواهی جمره سر ملت کرد و درتخی و ام بردوامی جیرت خوازن و ام سرکفتنی جیرت خوازن. برێز یوسف خەلیل خودانê firojgehekê bi navê Zagros li bajarokê Girkê lêgê wiha pîrozbahiya Zagros dikir. Em bixêr hatina we dikin em pîrozbahiya qinata Zagros TV dikin û وبراستي ام قالكي كيف خوشن جو إيرو محلي ما سرنافي قناة زاغروسة وام حاولتكن جو ام محلة كديجي وقفروش قها قدي ام فاكن سرنافي آرك تي في. اند زيارة جيف مرعي ودارين دي و باوی زاروکا که جنوش دایک بویی به هلکفتا ویروژه او زاروک هاتا بناف کرن بناوی زاگروس. مشاكل ما تشتم واقعي ما دائما دكهني جماعة دنيا دكهني جماعة عالمي. طبعا زاروكا من عظيم ناكريا زاغروس جبرجو شخوا يعني نقطة أول كيف من شقناتا زاغروس رتي ونقطة دوا جبرجو يعني جاي زاغروجي طبعا أوجي جاكي مزنا الكردستانية أوجي طبعا أوجي سببك وجي أسبابك ومن إزنا زاروكا هكرا زاغروس ودخوازي ماج قناتا زاغروس أم تخوازن جو ساعتك دي ترجي جبر في ملاتي ما كردستان سوري ام تخوازن بدي ارك جبر اوضاعي ما جبر ام تخوازن ساعتك دي ترجي جبر زيدكي. زاگروس تیوی بروجانه دبو خدی تماشاوان و جماور بسدما گوهستنا گوتنا راستیه تاگهابو رادایک بلند ناو میدیای کردی و جیهانی دا برزان حسین گرکی لگه آرک.